Бүгін беге bu çırapçıttan ana menen men xаңлас улустагы нехелене жарта болу кийин катары бирге сөбелген түһәреммет бу бүгүн яка келемет өлелги камсы жабыт о курдук майын нехелеген оннаты мен xаңлас улунлук токторун быйылгы выпускниктары эрде дагы эби иделын багалак олук токторун Өтчаттарын чурапчылуугар бу орты уны үрдүк өрөккө ыңырабыт. Бу 2-нче себеби сыл өрөк жылыгар Чурапчытага агротехнический колледж 277 студентка целевой местега декка квоталануларбыт. Бу иделер бит бехенере агротехнический кайткалактар уны атыгар тилдеринде курдук тыхастатын специалисттары кийти сиригер самый колобра востребованный дедекка газоснабжение, теплоснабжение, строительство, курдук иделер баллар, онна ветеринария, агрономия, онна ремонт сельскохозяйственной техники, онна автодела. Пожарная безопасность пар. Бу пожарная безопасность кавлагана готов норматын декаду спортивный результаттар көрөбүт. Бу хүддәк конкурстах иде декка, бу идега бу 13 чыгылага бу балаганын 13 чыгылыгар бастыкы экзамен болары турар. Студенттер бут бенере үрдүгөрөккө тестированиянан собеседованиянан баглы киреллер. Окудук сылынайы фону кытары биги договордан үлелибит. Биги каннык иделери битерер выпускниктер бутун кинер олук чопчу бээлери биссе көссөлөр оллор. Онун буланы биги үйрөктер бидер колобора бу 10 идак үйрөктөн сагланда бу киги үйрөнен үрдетинен төһө багара сайдан бетин өтө улакан профессионал болун сөп. Биги опсая үрдүгөрөккө хетте кайсыкынан үйрөк табыт. Направленияларын этер булакына физическая культура, спорт, рекреация, спортивно-оздоровительный туризм, педагогическое образование, хлобра, безопасность деятельности бар, онна дошкольное образование. Бу манна бие хлобра очтой, онна заочная форма кайскаларынан кенерерлабыт. Он таганан бие верх битер ортуверх бар, ортуверхка быйылгаттан 9 класс кенеттен алар болдубут. Спорте направленияга, онна 11 класс кенеттен физическая культура ден направления. Тоқ бюджетный местіне әтер болақына бұйыл бейхі веб-сайт 165 бюджетный месте көрілен тұрар. Онын интерьерге біттер әрен білістен бейхі тақсықтын сөп. 2 жыллағада бейхі саңап шағыт бұлуыда 204 месілік. Үрді көріқі келбіттерге стипендия 5 арағы бар. Социальная стипендияден 12-тігінші, академическая стипендия 5-тігінші, повышенная стипендия 15-тігінші, онна именная стипендия ректора опсая қолбан 5-тігінші болар. Документ қомайутын үрді көріққа хүрбебехіз август қылы тұтабыд, орты өріқ кейінен 16 август қылы, ол кәнне вступительные испытания тұтаралар. 17 август орты өріқтерге сдача общей физической подготовки, 16 августка собеседование защита портфолиоден болар бұл орты өріқтерге. Онын қойтабат кәрі документін 16 август қылы тұттары құтын хөп. Үрдік, орты анал үйрек кығаларғар, ол үйрек кығаларын тәліттерін күтіріп елге үксел өлі әммет. Бұл бәбет жомбутын сәргәбетін үйрекқа келелерігер, оны басқа үйрененер идеаларыларғар кық беребет. Оны тағынан бұл ұста байыны жайларға жабыт, оны кенлер жегерге тәргер анамыд бейгеме басқа бұғатшы үйрек берерге біләммет, еле берерге біләммет, оны түкелелден бейхе консультацияларына бейнегітті көрсетенлер бейге кемемізін алаларғар бейге тұның реті бейт. Оны тағынан бүлеген бейге үлі көрдіне өчілер бейт, оғытырын олар жақтылар бұд, саңа үйректарын бітер бейт оғылар бұд, бейт тұманны мен ғыраммыд кенерге үлі болаларғар, оны саңа идеалаларғар әметтің қиық бейді бейт, көмілі бейт.